tooftaa baafattee islaamummaa keessa seentee ammoo islaama diiguu yoo deemte ufii diigamtaa rabbi si diigaa islaamummaa ammoo rabbitu eegaa diinii rabbitu eegaa diin rabbi biraa dhufee haanni diinii ammoo rabbi biraa dhufee harka kee hin jiru islaamummaan taphaa miti waradiitu lakumul islaama diina rabbi ammoo diinii islaamaa kana isinii file rabbi nuun jedhee filmaata rabbiin nuu kenne ufii filanneetii miti ati amantii qishnaa godhattee ammootiin islaama waliin dhahuu barbaaddaa islaama burjaajessuu barbaaddaa ufii keetii dhayamtaa har'allee hin baddaa aakiratti illee hin baddaa namni islaamummaa seene tokko ufiif seena malee namaaf hin seenu birrii haa guuraniif hin seenu fooloo haa godhaniif hin seenu isin ammoo warri islaamaa kun ammoo qaruu teedha beekadhaan qarallee isinitti hime duraanillee isinitti hime namoonni gara islaamummaa dhufan hedduun ammootiin ilaal nama birriidhaaf ammoo duniyaadhaaf seenutu jira nama fooloo barbaachaaf seenu jira nama irdii islaamaa ammootiin hin balleessuuf seenutu jira nama irdii islaamaa ammootiin soqee eegana ammootiin gara ummata sanii erguuf seenutu jira kanaaf hin jarjarinii amma makiinaa binnaa fi amma umraa geessinaa amma maalii goonaaf hin je'in amma fooloo goonaaf hin je'in islaamummaa yoo ofii kajaalatee seenu taate maaree rakkoon itti dhuftullee qabeenyallee dhabullee waa dhabullee islaamummaa tana rabbiif jecha fudhate yeroo san isa laaltanii islaamummarra dhaabatamoon dhaabatu isa laaltanii namni hedduun islaamummaa kana ammoo maqaa dhayatee diinii kana maqaa dhayatee seeneet eegana ammootiin islaama ammootiin waan itti jiru laaluu fi masgida keessa seenee waan ammoo imaamaa fi ummanni itti jiru laaluu fi islaama waliin ta'ee ammoo deemee gareedhaan ta'ee deemee akka nama ammootiin islaamummatti nama waamuu diinitti nama waamuu marii keessan keessa ammootiin waa dhagayuu deema waliigaltee keessan keessa waa dhagayuu deema gurra ammootiin ilaal inni gurraa beekaa jaachuusaa beekaadha isin ammootiin islaamni nama islaama ta'e tokko obboleessa dhugaadha ufitti madaytanii waliin nyaatanii waliin dhuydanii waliin raftanii jettanii garuu of eeggannoon barbaachisaadha qarummaa qabaadha nama islaamummaa keessa seenee diinii keessa seenee shahaadaa qabatee eegana ammootiin shahaadatti nama waama islaamummatti nama waama jeet fooloo itti guddiftanii duniyaa itti kennitanii qe'ee keessan beekee marii keessan beekee bakka isin bultan beekee akka isin itteettan beekee akka isin itti haasoytan beekee warra kaanii icitii kennaa waan kana eeggadhaa xabaa miti nabi alayhi salaatu wassalaam ummata islaamummaa ammootiin keessa seene waan je'aniin beeytanii faqihuu akaakum obboleessa keessan diinii barsiisa الفقه جتشون التعمق في الدين سيران حموه بتشيسا إسلام مرة وبرسيسا جمالي دنيا اتهارا من اتجارة مالي قد أنجن يابو سيقال مو سينقل هدون قرطواتي كلمة سيني هردا وقد مالي جابو سيقال يوم إسلام مرة وبرت أكمت داو أقوت أكمت نما وامتا إسلامني أمو صوبم إسلامني قروته يو صوبم اللي ربي صوبم من خدعنا بالله إن خدعنا له جي عبد الله بن عمر نما ربي فنوغانا هنغانا مناف جري عبد الله بن عمر إسلامني أمو تنبر هن صوبم ربي جتشا واكنة مالي ربي jecha sadaqata male rabbiif jecha ammootiin nama jaalata male sobameetii miti akkaati ammoo islaama fakkaatee shahaadaa qabattee ammootiin ilaal iccitii gara biraatii kennitu kuni ammootiin ilaal duniyatti illee si balleessa aakiratti illee si balleessa islaamummaa ka seentuuf lubbuu keetii fi islaamummaa gaafa seentellee islaamummaan siif jecha hin dabalamtu gaafa keessaa baatellee siif jecha hin irrattu akkatti beekii ati gurbaa nama islaamummaa seene kana maa waan barsiisne diin irraan barsiifne hin salaatu yugariin baraboo siigalamoo siingalu eega followersa barbaadu eega beekamtii barbaadu eega olii gadi fiigu haakadha diinii kana wanni balleesse isini warri fooloo gootanii duniyaa itti kennitaniitiin hin jettan diinii maan barsiifne agasan salaatarraa maan barsiifne agasan erga diiniin gadi seene eega iimaanni gadi seene barammootiin mi'aa iimaana argaa bar mi'aa diinii argaa bar homa salaataa irraa yoo quban qabaatiin waa'ee diinii irraa yoo quban qabaatiin eegana ammootiin ilaal duniyaa itti kennitee fooloo ammootiin gooteetiin olii gadi fiigeet eegana ammoo iccitii keellee baasee gara ammootiin ummata kaaniitti achi dabarsan gartuu ati ilaal walumaan nyaattee walumaan dhuydee waan si godhaa jiruun gartuu ati islaamni qaruu teedhaa bara abbootiin ilaal rabbiif jecha ammoo sobama malee ammootiin rabbiif jecha nama jaalata malee siigalamoo duniyaan ammootiin ilaal taphaa miti yaa akii rabbiif jecha duniyaa kan dhangalaasee kenna malee bara abboo haati ammootiin islaama keessa seentee iccitii islaama haati haa baaftuufi miti bara isin ammoo of eeggadhaadha kuni barumsa isinii ta'a barumsa guddaadha boolla takka keessatti mu'minni gizee lama iddamu jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam siigalamoo diiniin jaalattu ati islaamummaan ala hin jiraannu nuti yaa akiisitti himna aboo islaamummaa gaafa keessa seente humaan dabaltu ati gaafa irraa baate illee humaan hirriftu ati siigalamoo siingal ufii keetii badda duniyatti illee akiratti illee badda malee amantiin qaldii miti amantiin meeshaa xabaatii miti gurbaa siigalamoo siingallu
namni ammootiin nuti islaamummaa irra jiraanna islaamummaan ammoo sarara diimaadha lubbuuteenna jiruuteenna yaa akii si galamoo siin galu kanaaf namoota hedduu isinitti mee jira fooloo baay'ina fooloo qabaa malee beekumsan qabu taa'aa rabbi sodaadha isiniin jedhaa ture isin ammootiin hisdiidha waanyoof dubbattee fa'a jedha gariin nama laa wallaahi waanyoo nama takkarraa hin qabu namni islaamummaa keessa seenee tiniin jedhe islaamummaa irraa waa baratuun barbaachisaadha waa'ee salaataa irraa shuruuxa salaataa irraa baratuun barbaachisa nabi matu ajaje alayhi salaatu wassalaam faqqihu akhaakum fil islaam islaamummaa keessatti ammootiin barsiisaa diinii barsiisaa jedhanii baraboo alayhi salaatu wassalaam gaafa isaa waa baratanii ammootiin waa hubatanii islaamummaa irraa waa hubatan deemaa gara biyya keessanii nama biyya keessan jirullee waama islaamummatti jedhaniin maalik bin huwayris dargaggoota sadii waliin dhufee baraboo islaamummaa fudhatee faqqihu akhaakum fil islaam islaamummaa keessatti ammootiin diin barsiisaa obboleessa keessan shari'aa barsiisaa jedheen nabi sahaabotaan alayhi salaatu wassalaam eega isaan baratanii jedhan biyya yaanne akkam goona jennaaniin rasuulli rabbi ammoo yoo karaa deemtan ammootiin amiira godhadha tokko isiniin haa adaanu jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka isin ammootiin alfooloo gootanii birrii itti kennitanii ammoo olii gadi ooftan kanaa miti namni diinii balleessaa jiru nama ammootiin islaamummaa keessa seenee osoo waan baratiin waa hima jedhee ammootiin laal waa diigaa jiru laalati ammoo namni ammoo islaamummaaf si jaalata islaamummaa eega seenti ammoo obboleessa keenna dhugaadha ammootiin rabbutu ammootiin namni islaamaa obboleessa keessanii nuun jedhe nuti ammootiin laal islaamni ka sobamuu miti islaamni qaruu ta'edha yaa akii ufuma sobde malee islaaman sobne ammootiin laal diiniin taphaa miti diiniin alan jiraannu gurbaa sii galamoo siin galu haati iccitii islaamaa baaf garas fudhattee ammootiin garas odeessituufi miti rabbitu si qaba har'aa rabbi si qabee laal akiraa hoo maal taata yaa akii nuti ammoo sin dhiifnu akkanatti ammootiin laal meeshaa taphaatii miti diiniin akkanatti hin dhufne diiniin ammootiin wareegamaan dhufe diiniin qaldiin hin dhufne haati ammoo taphattuufi miti nuti ammootiin laal ammoo itti wareegamanii tiniin diinii kana kanuun gayan abbootiin sii galamoo siin galu zayitii ammootiin daffifame keessa bu'anii tiniin ka diinii kana nuun gayan ammoo sii gala itti beelanii tiniin diinii nabi muhammad kanuun gayan islaamummaan qaldiidha ati diiniin akkanatti dhufe ati diinii qaldii seeta namni islaamaa ammootiin bar rabbiif jecha sobame eega islaama taate bar rabbiif jecha si jaalata sii galamoo zaahira kee ammootiin si laala malee keessa kee munaafiqa akka taate maaltu si beeka yaa akii eessa si beeka islaamni osoo ati munaafiqa ta'uu beekta si beekanii ammootiin foolooyuu sin godhan yaa akii duniyaayyuu sitti hin dhangalaasan si waliinuu hin nyaatan si waliinuu daaw'aa goona jedhanii hin deeman keessattuu warri shahaadaadha warri daaw'aa goona jettan ammoo keessattuu uf eeggadha billaahi alaykum uf eeggadha namoota islaamummaa keessa seenanii jedhan fooloo kennitanii fi fooloo gootanii birrii itti kennitanii waliin ciiftanii waliin raftanii waliin dhuydanii ammoo iccitii keessan baasa bakka isin raftan ammoo isin hima akkaataa isin itti mari'attan isin hima waan isin dubbattan isin hima sii galaa si keessa seenee si fakkaateetiniini sii galamoo siin galu ati kana rabbitu ol baase ati namni islaama ammootiin hin ganuu deemu rabbi duniyatti hin dhuisu akiraa dhiisi akkatti ol si fulxu godha gadaa nabi alayhi salaatu wassalaam namni wayii islaamee nabiin kenna ufitti madaysanii waa hedduu barsiisanii eeganaa gara warra qureeshaa deebi'ee kafareet nabi muhammad omaan beeku waa beeka jedha malee jedhee warra qureeshaatti hime eeganaa duuti itti dhuftee jennaan hin du'e warri qureeshaa hin awwaalan eega awwaalanii biraa galanii ardiin ol darbite akkana jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam ardii ol darbe jedhe abboo qabriin ol darbite jedhe eeganaa qabrii gubbatti arga warri qureeshaa ganamaa dhufanii maalumatu akkana dalage nabi muhammadii fi ammoo sahaabaa nabi muhammadiimi waan inni islaamummaa irraa gara galeef akkana godhanii jedhaniitiin qabrii gadi fageessanii awwaalan eeganaa biraa galan wayta biraa galan qabriin ol darbite ammallee dachiin ol darbite borumtaallee dhufanii ammootiin qabrii ol darbite gubbatti argana bo'o ammallee gadi fageessanii awwaalan eeganaallee ol tufte qabriin abboo lafti ol tufte jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam kuni dalagaa ammootiin nabi muhammadii fi ammoo sahaabaatii miti gadi fageessine bakka namni ammootiin hin geennellee qonne awwaalle kuni dalagaa rabbiiti jedhanii biraa ammootiin hin deebi'an haa kadaaji akiraa dhiisii jiruu duniyattu akkana bo'o ardiin sin baatiin ammallee samiin siin gaaddiseessin ammallee nama islaamummaa fudhatee shahaadaa fudhatee ammootiin islaama sobuu deemu ammoo iccitii islaamaa guuruu deemu samiin siin gaaddiseessin ardiin sin baatiin bi'iznillaahi wa bikaramillaahi wa bijalaalillaahi wa biqudratillaahi samii siin gaaddiseessini ardiin siin baatiin yabbootiin onnee rabbi si haa qabu harka kee rabbi si haa qabu luka rabbi si haa qabu abboo sammuu tee rabbi si haa qabu abboo baraa xahii abbootiin il'aal keessa baraa xahii abbootiin keessa huqqadhu abbootiin il'aal sii galaboo siin galu abboo ufiimi ammootiin il'aal maraadhu abboo rabbi si haa maraachu abboo kafana gatii fiigi abboo islaamni homaan ta'u abbootiin rabbiif sobame yoo sobamellee abdallah ibn ubar man khada'anaa billahi khada'anaa lahu nama rabbiif nu gana hin ganamnaaf jedhe abboo islaamni ammootiin bar qalbii miti bara sii galaboo siin
galu diiniin nabii qaldii miti bar islaamummaan ammoo garraa ammootiin nuu kennamte bar rabbi biraa nuu kennamte bar ifaan rabbi biraa bar abbootiin ifaa kana dhaamsuu deemtaat islaama fakkaattee shahaadaa qabattee hin dhaamta ofii keetii badda takkaa namni islaamummatti dhaabate diinii nabi muhammaditti dhaabate gadaa duraaniillee kamil kaayeen argine abbootiin ka hoffolin argine ufii bade malee ammoo duniyaan isaallee badde innillee bade taarikni isaallee bade malee taarika keettu bada wallahi keessa hongahi ammalleetiin uffata baafadhu ammootiin fiigi wallahi qullaa rabbi si hambisu abboo rabbi si hamaraachu abboo rabbi si hamaraachu abboo rabbi si hamaraachu abboo ardiin sin baatini samiin sin gaaddiseesini abboo harki kee homaan dalagini abboo afaan sin dubbatini gurra si haaduuchu rabbi ija rabbi si haa qabu abboo laam shahii manatti deebi'i dhibee sirraa ammoo fayyine ammoo rabbi sitti gad haa dhiisu abbootiin rabbi sitti gad haa dhiisu abbootiin waraana qaba rabbi ammoo lafti waraana rabbiiti ardiin waraana rabbiiti rizqii rabbii nyaattaa beeki abbootiin ardii rabbii irra deemta abboo ardiin sin baatini abbootiin nyaanni sitti hin gorini dhugaatiin sitti hin gorini waraana ofii rabbi sitti gad haa dhiisu bookee waraana rabbiiti qilleensi waraana rabbiiti nuti rabbiin kadhannaa beeki ammootiin islaamni waraanni isaa guddaan du'aa'iidhaa beeki silaahul mu'mini laa tuqxi maarree du'aa'iin mu'minaa bakkuma buutii hin dogongortu halkan keessa sitti ka'aa leelii sitti ka'aa gabroota rabbiitu jira waliyyi rabbiitu jira afaan kee rabbi haa qabu abboo nama islaama fakkaatee islaama nyaachuu deemu iccitii islaama baasuu deemu hoo maarree rabbi si haa maraachuu ammootiin afaan rabbi si haa qabu harka rabbi si haa qabu abboo rizqiin sitti hin gorini abbootiin ardiin tun ammoo bal'ina isii waliin sitti haa dhiphattu abboo garagaltu wallaali abboo sii galamoo siin galwatam ufin beeytu ati duraan isinitti nimne ani taa'aa lakkii je taa'aa lakkii islaamummaa namni seene ammootiin islaamummaa keessaa waa baratu gahee guddaa ammootiin qaba malee duniyaa itti haruu miti fooloo godhuu miti nama hedduu fooloo ka qabu ammoo islaamummaa keessa eega seene islaamummaan kunuu karaa ahlusunnaa wal jamaa fudhate moo warra ahbaash moo warra kawaarijaa irra jiraan beeytan isillaan